ko ɗon non ko Allah hande nandintinnade ko hande Allah dunande nyentinde et déjà techniquement ça wata nandinde hay nelaɗo parce que so yi Bukhari windi defte mu hadis duuɓi temeɗɗi ɗe ɓawo nelaɗo Bukhari ari windi defte mu hadis Muslim windi defte mu hadis Ibn Majah windi defte mu hadis Tirmidhi windi defte mu hadis ɓe fof mo ɓe windi defte hadis ko parce que hadisaji maɓɓe ɗi woni hadisaji ɗi tawata ka oɗa tataɗi ka oɗa donc hande ɗo ko janguɗa hadis wo a wata andude hadis woni ɗum fof sa yaari ka siyaɓe a sakkitora yawgol Iran ɓe holle toon defte hadis goɗe a meeɗa ande fimu sa jangi ka wahabiyaɓe a sakkitora yawgol Arabie Saoudite ɓe holle toon defte hadis ɗe a meeɗa ande fimu donc stratégie de domination ɓe créé kamɓe créé ɗin hadisaji e ɗin personnalité ji Allah anda fi majji nelaɗo anda fi majji sahabaɓe anda fi majji ɓiɓɓe sahaba anda fi majji ɓe détourni en e ñentingol Allah alors que Allah dani en kamilo fi e ñentimo andi sen haadi ka kamilo andi en e maɓɓe foti parce que kamilorde jogi ɗanne ko nde ɓe jogi mais une fois naati ka hadisaji kamɓe ɓe mari hadis parce que ka maɓɓe ɗi wuri ina ka Allah ɗi wuri ka maɓɓe ɗi wuri woɓɓe no inne ɗo hono juulirte hono horirte juulugol horugol Allah wolu fi juulugol ko fi non ko acte de dévotion kala acte positif kala action positive ko watta dans ta vie ko acte de prière ko ɗum acte de dévotion horugol ko moƴƴani ɓandu ɗum woni ko scientifique ɓeɓe woni ko dinaji annan fof potandike horugol no moƴƴi laɓɓina hakkille laɓɓina e ɓandu joni ɗo mama memmen ɓe taskiti ko Allah ko laaɓuɗo Allah ko selluɗo honno waɗirte ɓalli men ɗi sella hakkille men ɗen sella immagol bimbi scientifique men tigi no moƴƴi parce que ko ɓenta horloge interne ɓandu ɗum o wawa programmade correctement juulugol 5 fois par jour ɗum koko programmata esprit ma on haray no haray ko bien équilibré immagol juulani par exemple ISS ji prière ko watte so ndaari wano mawɓe en Europe ɗo o yiye buse maɓɓe hara no yoori hara wata e ugginade parce que haray ɗaɗi bloqué mais on geste ko watte ko ɗum a yiyata ɗum ka mawɓe ɓe ko yiye mawɓe ɓe ha ka ɓe mayata hara mbawi immade juula jooɗo parce que hara ɓandu ɗum no fonti en fait ko Allah yamiri ko fof ko moƴƴani mais objectif on hina ɗum ɗo woni finalité on ɗum ɗon koko wallitama fiya wonde sedduɗo par ce que sa sella haray ɗa woɗɗodiri Allah par ce que Allah ko selluɗo si hakkille ma sella haray ɗa woɗɗodiri Allah par ce que Allah ko selluɗo hakkille donc a wata nandindade makko se ɓandu ma no sella a wata nante makko hakkille ma ki jooɗaki c'est impossible donc ko ɗum waɗi o horugol juulugol laɓɓino et tout ça ko fi no ɓandu ma ɗum déjà sellira hakkille ma kin sella sinon o wata nandindade makko hiɗa suuɗi ɗo hakkille ma jooɗaki ma ɗum miiƴa ma fof no boni hunduko ma nduuɓi dus ma ɗum hiɗa mari handicap hiɗa laƴa mon frère ara kala nanditoɗa makko par ce que ko selluɗo et puis a wata wadde ko watta kon parce que Allah ko jondoɗe ayi donc en fait diina kan tout résumé rewgol Allah jokkugol diina en fait objectif essentiel on ko nanditinagol Allah non plus hiɗa wawi makko plus andaman ko aljanna plus hiɗa woɗɗito no way non plus andaman ko jahannam c'est aussi simple que ça ɗum ɗon noon ko ɗum ɗon no hollirke ɗi defte hadis fop mara sens en fait parce que hina neɗɗo ñentinte hina annabajo ñentinte hina sahabajo ñentinte ko ɗum waɗi so tawi sahaba ɓen wona Aboubacre Ali Ousmane hay goto maɓɓe windali deftere hadis nelaɗo windali hay goto maɓɓe sahabajo windali par ce que ɓe andi ɗum kamɓe hina ɗum ɗon kamɓe ko alquran ɓe ñentinani ko ɗum mawɓe ɓen tutorano ɓe waɗi kamilurde e poosum ɗeri kamilu on ɓe wengi ɗum ka dande maɓɓe kala ka ɓe yaada ɓe jangande fiyo ɓe andu honno Allah wayi honno Allah miijori par rapport au problème ɗo ɓe applica sifa ɗum ɗo fino ɓe avancira c'est tout c'est simple en fait mais une fois ka ɓeɗanadi en e jokkugol ñentina personnage ji ɗi ɓe créé de toute pièce c'est à dire que inugol ñentina e nelaɗo mais nelaɗo on honto ko honno andirten ko nelaɗo wayi ko kamɓe ɓe sifi kon donc andi il faut itore mbaw maɓɓe ete kadi ɗon ɓe watti on personnage nelaɗo mo ɓe créé ɗon wasana muru donc en acciti ñentingol Allah en acciti nanditagol Allah e jokki ɓeeɗa donc no ɓeni ɓengol nelaɗo ɗi ko nimsa waɗe no an kadi ko ɓe waɗa nimsa ɓengol nelaɗo ɗi nelaɗo ko ni go sottono lekkoy an kadi ƴetta hande en 2025 ƴetta lekkoy go sago oyi ko Allah ñentinte ko Allah nandintinete ko ɗum si o sifi makko e sifaji makko ɗin fof ko sifaji neɗɗo en fait fiye wawa makko
ko hakim alim en kadi eto de woni hakim alim ko aziz eto de en kadi woni de grand dans la vie ça woni do une personne faible ay fu sa influence ta amara hay nokku ka fe ikida kaduna andanga la do wudundiri parce que Allah ko mawdo c'est un grand Allah ko nantu do inde hay goto anda fima anduda woditi Allah seeda ay to wana hay goto anda fima anduda woditi Allah seeda ay to wana heba inde quand même inde ko moƴƴi ko en fait parce que Allah ko moƴƴo ay to moƴƴa ainsi de suite hey kanari da ko dum te ko dum si tawi defte hadis accaaka anabajo accaale hay goto ina anabi Musa ina anabi Isa ina anabi Muhammad hay goto accaale defte hadis sahabajo hay goto accaale defte hadis ko parce que justement kambe ina ndelaado be ñentinayno sahababe ina ndelaado ñentinayno ko Allah be ñentinayno ko du wadi wonde har kambe tigi be lutondira ay be diskita kambe anaba be tigre wano ndelaado wana Muhammad be diskita makko be lutondira parce que kambe ko Allah be woni ñentinde donc si ndelaado yindi min ko nim famir na min ka ko nim famir parce que alquran be fotay mo voilà si sa jokkay mo awawa makko diku awata fende awata jamfade c'est obligé awata traisude awata wonde mo yurmatake awata wonde ainsi de suite donc sans un caractère ma on obligé il faut ƴetta caractère Allah te ko do woni la seule voie fi communauté mo yo en sorte te ko spiritualité woni base communautaire en fait na économie na politique na culture spiritualité woni base